Aring atorhi proi pazat singare jivangina proi pazatli idum matamida shirukwi baikwai idum proi pazati kilakle gajihi diomika shirsalaga singakwai sasi idum we Bible bamivuna matalagina idum li bamiere Ning sangla kena kang na dam daran chili rirani tumli kada sang sangai ki expecsa idum li tarzai na ang mihaire. The Lord's Supper. The Lord's Supper kajia dam daran idum li hang sada paniung sa apong kanilay. The Lord's Supper hi ordinance ne. Ordinance kajena. Ordinance kikla da itumna kamajukla sangla bayi. Rirana hi salo da itumli sajite gai ceremony ne. God ordained ceremony. Jaina Bible ki ang atam daran itumli pro rirana. Hi salo da sajite gai hi kani sampangi. Ishi Baptist na Ji mayone ina diomeka research sa king atam taran Catholic na ordinance shini mayondale kaishi Baptist na kani mayondale kani kamayon hi kikla jaga number 1 li believers baptism shit kasanga bingwe rukahik kajihi etumna Mayondale ki wangla jaka Matthew 28 way verse 18 to 20 jipa ka tishu Christiana rugahik kala ana sai tegai ja tishu da awi tika shura pingli ogu tu apak vuli walaga ogu pa hashoklu shitka sang bingjili ruhik milo shitka sang bingjili ruhik milo da kaso ga haiji Kala chishu akla tanala rugahik hinaitumli saite gaijitum achurashunda practice sadale kakaneli Lord's Supper Luke 22:19 jilipe salaga prowe padzat proho aklatana Jishu Krista aklatana saite gai itum practice sadale Lord's Supper gajihi Tui kangate na the Holy Communion delishin delay. Hila 1 Corinthians 10:16 li pay salaga. Kala Acts 2:42 jili pay salaga. Kai kana Holy Communion delishin delay Lord's Supper li. Kala achu kajigatana Eucharist delishin delay. Greek tui na krane Eucharist kajiva Greek tui na Eucharistao. Ningashi kami kajine. Matthew 26:27 jili pe salaga. Hida da aju prowe pajati apong ngade da mingpo ngade salala. Hi karin agakle jalungre singadale. Jaina prowe pajat singadakle hi idumna taishin kwilaga singagahi tagarsa lake. Kiwangla jaga He matada mapap madala singabapa sabapa gajia damdaran he ritual tada tai tadi tada sablungida kaklet makleya what magashoga practice na sai bai kakaniali he rivali mulungbat ng sakay bai idumna hili sakta makwila idumna hiwi saran waran sakta makwila sakaya damdaran virawi mikdali Magapen klaya damdaran, Virawi mulung kawat, Rashungai bai. Kala, so kami, mangasala, Edumi manglarin li, basarin di mamatay gala, Kongashi, Kulashad, Sampangai bai. Jiwangina, Prowi pajat singaga damdaran, Kiwang singara klag jihi, Etum clear gasa, Dergar sai. Number 1 li Lord's Supper kajihi kiwang singagla jaga it is a memorial
Proe Pazasing a Gahi Paningung Kavaini. Kevangla Jaka Yeshu Christina Institute Salaga Sagitiatam Taran Hinatum Ili Paningkung Sada is Singalo. Paul Nala He Paningkung Sada Idumli remind Gasawi Chiti Sambangi. Jivangan Idumna Proe Asa Idumna Kamuhi Gashaya Dam Taran Idumna Higa Sing Adam Taran Jishu Christina Itum Muivah Kajot Kajang Kya Kapung Milaga Ana Awi Pasali Kangashe Kajot Kamakia Kazumilaga Get Samani Yam Kuili Ana Vervani Wrestle Gasawi Awavuli Siakasaka Chot Charigada Shandru Ashika Shok Tadaka Shok Kala Christungli Banglam Laga Tig Mivika Jot Itumli Paningung Kavaini Idumna Ashi Kamangatam Taran Takateri Kamangatam Taran Itumivangina Ashi Shok Mighai Itumivangina Aman Kasaga Ashilong Dami Kai Idumli Paningung Laka Aramitum na Tengot Kasing Adam Taran Oh Iwi Vangina Iwi More Vangina Jishu Christian Christungli Banglam Laka Tigami Aquili Kashaki Hon Laka Arili Gazaido Laka Pei Pangli Marisha Sang Laka Pasali Sazena Ngapit Laka Jui Ashiga Shok Hina Kivang Lajaka Itumi More Piomi Kwai Kashok ne Kayon Maclear Achuk Maclear Kika Plemish Maclear Hitada Brawi Yonojina Iwi Wang Tikamine Gihe Ili Nali Proi Pazarquia Tamtaran Paniunga Sangai Kiwang Lajika More we Samanba Katine Kala May Fuji to Muyerne Kajuane Bravani to Nikan Shok Kamine Shiman Hogi Gajam Mirin Genitum Nikan Shok Kamiwang Israel now we Tojan Wena He Quilaga Israel now each we Robum the Pum the Clay Atom Taran Pharaoh we Robum the Pum the Kasakapai Kachung Kangasunda Bring Kanga Kon Shada Ravana Kanshokami Atom Taran Kanaoli Karjanji fast forward Salaga Joe Ina Ichibwe now Jai Katoma Sata Tore Kaysir now being Nadami Kamongli Yao Tited Laga Ashite Holo Kachingona Jiralaga Chigatea Tamtaran Makan to Yaure Chili Kakanang Jarugada Mashok Sagmare Yao Nawi Ashi Take higher Shimkur psychology Ravana Hui Mirada Kachingona J Hukum Ji carried out Gasa Damtaran Yao she take higher Shimkur Bingili Makan to Yawe Kan Miawe Chita the Sada Shimangi Jena Kan Kamiji Jishu Christina Idumi More Katang Bawaila May fully Bangija Mirinji Christungli Tig Mijinatumli Yada Ngatang Kamiwi Jitumli Paningung Vaine Matailakina gets some anyway guardian jili Yamku jili Awi Kangashe Gajot Idumna Beshin week Kamiona Damtaran Kurjan Saye Kurjan Paye Kalakajita Bumli Trauma Lang Railway Kajali Matailakina Jishu Christian Kangashe Gajot Yakajot Lak Lejetum experience Masar Mane Ka Revrali Wrestle Gasans Revrali Kajika Tawad Mangawi Wangina Katiga Sar Shoki Jahoda Kakananga Gazali Hoda Itum Revrali Yawi Yoda Seagasali Revrali Wrestle Gasali Revrali Wrestle Gasa Damtaran Seagasabing Nachiwi experience it Tiomi Gasambang Ray Kajishu Christian Itum Wangina Revrali Avavuli Pokamihi Sharandru Ashida Dang Yudayaga Idum to extend but Makashunga Lakmane Jishu Christian Jack Kajota Awi Malunkring Awi Kachot Avavuli and the rest of the Sada Anna More Wangina Pomidakli Sharandru Ashid drop data Nayuta Jakava Awiji Extreme Salakina Idum Wang Kajot Kajang Pumilak Dele Jivangina Brawi Legashimas of Yangahaya Brawi Sasha Pangshap Take higher Kalajishu Christian Christungli Timalomi Highway
aman ka sakji manglag tharwing John kami mangaina experience ga haya mi pingna la composai when I survey the wondrous cross ina tekkamade Christili Jishu Christian mori wang ngatang mi ga highway tekkamade ji juwi kang shake ka jot kyak kle salabai ka jina tekmade nga sak dak leji ina nga shanki nga damdaran on which the Prince of Glory died. Rabrawi wong no Jishu Christian panglam la ka chikat mi kai ka to ki nga damdaran iwi Tangkhul dili tum na sai amewi cruise we atungli timi ga ji taila ga iwi langa so sai kuru kika makana tumana ina ki akchangana da kwi ga sa I lak da kwi ga sa ka tonga pasawining paninga tonga ji kika makana tumana da Rabrawi look a mission some bangaya mibing na la compose to Zatam Taran. Rabrawi manglag tarawing a John Kami Mina, Chili Pungbalaga, Jiwi experienced the Omega Sang Saklaga, Atom the light at the Sai. Jiwanga the Proi Pazatli Kra Tam Taran, Itum Lila, Revrana, Itumi Mangla he, Itumi Ning Paning he, Wuklung he, Jishu Christian at Chikamiwi, Kakananga George Chili Tum Lila, visit Sang Saklaga, Ya, Iwi Banglaga Chong with he. Paning laga ning ka karikaina proi pazati tumli kuing sangai ka kaneli it's a proclamation proi pazati da ka kuya damdaran hiwa shaki ka sane ki shaki ka sa gleja ka Jishu Christana itimore wang timie Brawi naumia chu Christa hi Brawi naumia lucky Jishu Brana Edamina Ifna, Morisa Hajabangina, Itian Yamquili, with divine purpose tea, Anina, Sakamang Hai Wangina, Revam Maring Palak Mane, Revana with presence win Anika Shamhawe, Tailala, Shimanarunu Majimane, with divine program. Initiate Samilaga, Tangkhul, Atamata Malungli, Aunga Bingli, Aunga marang laga we raw maran bingli maron shijin milaga aunga rashing de shijin milaga atam angret ungshung atam daran Jishu Christelok tili jora laga we raw we legi shi yakhi kala muzat the clear being like a hold the clear ya hui kamia kawanjali atsak taipa isik the chong da ka hoji pasaga sada Pasakalaga, Pongulaga, Itwing, Lemli, Ragapam, Katonga Jitumli, Paniunga Saglaga, Architum the Corum de Glea, probably Rahiva, Karinga, probably Rani, May, Atiere, Ka, Katili Penai Silaga, Ring Shoplishitlaga, Avavui, Yashong Pumda, Shikasangatum being a wang, Piet Mida Clay, Layeg, Browi Pajadga, Quia Damdaran, Itumling and our Jawina, Paniunga Saglaga, Itumli. Rawi Mingli Shaki sang segi. Kadang makawai mirin juwang. Ali shikasanga saikoro. Kadang makawai mirin sambang rei jihi. Kala shikasanga saikoro anad latralu yigja. Kakane latraji ngaraida honda kleji. Idumli paniung saglaga. Shikasanga ping saikoro aju kanang hui salabai. Ka latralu rako. Kala latradam taran idumli rahu hui laga. Anapam daglaya. Zingram Jili about Pomni Tumli, Tanware Jiwi, Ning Kalum Jiling, a Saklaka, Prohi Pazati, Hitaka Kui, Awing Lemni Kara, Tamtaran, Idumli Paniung, a Sage, Kaglatumli Shaki Sang, Saklaka, Mangashong Tumling, a Shanwang, Sage. Kagatumali, Lord Supper is a communion. Hivangarum Sagni, Hivaring Kangarumne. Hivangla Jelka, Prohi Pazati, Miakamang the Mukui Baimani. Prohi Pazati. Namangna, imangna, ngatum the mukui by mane. Hiva, Bible libaki ang adam daran, shitka sanga bing, ralaga, ravana, brawishim ralaga, atum, sinka kangarumwe, ring kangarumwe, kigane. Brawi pajadiva, mikumoitum bing he, hoshokaitum bing he, Jishu Christawi, li, ngashik mikami, idum li, ring room kangasak. Idum the Brawi look a machine legacy got all a hip ring gong at Damdaran. Brawi manglajali, idumi manglala, Nanai dawing a lemli, idum li, chipam laga.
Revd sok mi jitum li miao ki keng sek itum li Revd mangla ling rum sek le keng sek kala mangla mangli rum sek le keng sek mang maning la ring rum dak le itum bing li la hi ka thawi bro I pa ja ka kuya tam taran Revd na sang sek ngai ashi ka tum na kok yang ka sa da de itum li la kok yang ka sa de ring rum kawai le shimano de sek rum kawai itum li Revd na ning mi ga hai ni communion Jaina communion gaji hi padame kawai Acts chapter 2 verse 43 jili pa ki ang atam taran asing li pa gada atam taran shit ka sang pingli ring karum da sangai dale ina padame ki bau ga zat pingwi mga ina madaka ka hai majut ka kui ka chung ka sada mi ka chiwu tungli ka nga chirai shit ka sang asai karu ak ka sada Ot sai karu ngarai chada sang rum sai. Atumui kalalay lan tong tang sai karu yor haide. Kajikata kabat ping sai karu li. Ngayarmi. Tangachida vareshimli kangarumda. Atumi shimli kamuila shaingarumda. Shauhaha pazangarum chinga. Kalavreli sojgada. Mi sai karu nangahangai. Hui mi kahai mi prohona tumli tang ngarum sang mi chinga communion ji hili kahone hi ka thawi ngarum sakle atam dharan pro with table li krawi kaklachi shong sagi Jaina pro we table hili edum arma hi singarum quingrum re Jaina hi ka kwi atam dharan kada da kwira klag ji atam dharan Bible li thirja rigina sang mi kahai ji 1 Corinthians 11 with 27-29 ki hangai de le clergy ka in a worthy manner. Ngayi mangayi mane tangor dile. China in a worthy sawe profitable hili. Ran gai ka shikza ye queen room kawai na matik chawe I matik chawe we jwangai dum queen room ki ki maning mane. Ki wang clergy ka idum ki pa ka matik ma jamane. Verse 20 Jaina kajikatan mga yila shepapa mang papa ka browi pasay na shili makaw ka ngasagwi wang kayon mira sakla kahaya tuini Verse 29 li kajikatana kamui ka shay kala tengkot wena kamang jitaran hi browi pasana da matay shinkwila shay papa kala mang papa aka akla tuwi tungli pichar sakawayna Bible na itumli sak lakina ning mi haidale jiwangina sak lakina ning mi haidale hi wangina hiya ka sakta ning mi awla ja ka Jishu Christian na ketsamanili siya ka sa tamdaran kashir sa lakina siya amasamani kawi malungkring awi ning ka chot ji awawuliana siya sa dakle ji hunnak awawunala maing rethi haidale hay wangina Jishu Christian itumi more wangena anapiyat mi da siya ka saji kya ka jokla jaga my God why hast thou forsaken me iwivre kisada na ili horhau kla jakka ngasheda jakka tukda jakka pakda jakka malungringda ana idada siya ka sahi hiwi amha sere jaina chikta jakka Jishu Christian Malungring da siya kasaji pro ite balikra dam taran idum na tada kashir salakina saktama kuila idum na tada seriousness malayla sabapang siya dam taran pro we dengoti kasing dam taran kami kasing dam taran maka pagina idum ni saktama kui kawai kasui ka chung raye kala hikata dam li ka thara shabor kasing dam taran idum li manu ngai idum li kumai sa kawai we kasui ka chung raye China Chikataji overcome sakawai idumli Bible na third sign hangai le kiwangla jaka saktamakwila pro itepalira ka khonshot invite kasanaida hangi kala pro itepalikra damdaran idumli kiangla jaka exam self examination idumli pro na tepalikra damdaran idumklada mirin ngayong yang sangai Pro debali kra dam taran ish sangda ki khui khawai I radli la ngan ngasangai nana kangajang kawat kya khlai salala shi sangdra ka
table he Muivah ne. Jaina he kahang adam taran idum he sir sada queen ye ko kuiplung re nana ye masit sang manager ka ariatam he na live running by chadaklini ralu bro table he Muivah ran gaini mori ka pung Muivah iwivang bro look a machine ka how the clear mangla juivang bro nang ran mi ka ye table ni juivang ina bro table he revani tumli invite sai idum na bro tu hi ka sha dam taran yo to ta ga iwa word hi masamane ta hange machuge mashunge idum ki pa ka word hi masamane juivang ina revana word hi ma ka sa wang ina idum le revana hi hang me da kleni na tum word hi ka sa wang na tum li word hi na tum ka thar ka mashung dili iwi tepali ralo ji maning mako kha ina na tum li hang da kle bawa word hi ma sa thu ga da matik ma cha thu ga da ya mori ka pong ji ila ke khanga zana ji ila ke da chi ka tha we ning paning ji le la ga ning ka krik chalung li chan ra lo ji ne word hi ka sa bing da ili shrokwira ji sig ja ki pa ka word hi masamane no one is worthy to participate but to determine if we are partaking in a worthy manner. No one merits the privilege of sitting at the Lord's table. Awi now mira, awi now lawuda at top sakmiji, Jivangene, Jimam Layasi. Jaina, pro table likra, dam taran, Psalmist na sayagasa. Psalm 139 way, 23-24 li. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead in me in the way everlasting. Kapyo yang lo o bare, iwi guklung thay milo, kala iwi alungli magapamale kala yang milo, kala katang makawai apongli kathan milo, shamlakin hangaka pro itapalik ra tam taran, na ina mapaning kunga more. Naina, opening Bakrada, Kangtuma, Morekia Clisare, Jivanga, the Broad Mangana Kanda, Mangala Katarana, John Mida, Nana Pamilo, Nana Paniunga Sakmilo, Nana Park Jomilo, look at it reminds Samilo, Ining a Degi, the Siagasahi, Chikatawi, Ning Paningana, Itum Rivali, Janralaga, Ya Riva, Ia Morega Pungane, Chivanga, Ili Achu, no we bro, Pazalik Ratam Taran, Ili no we holy anointing. Holy touch, fresh touch. Kala nawi legacy, nawi lukamasyan. Ili experience sang sagmilo. Kala nawi kamashung tada ila mashungaye. Nawi ka third tada ila tharngaye. Jivangay na vipra ili samis na sehaga sa tada maharnay na pyomilo. Jaina ina thar haura ili pyomilo. Jaina I horamli cherme haura da hang daklehi. Idum na Bible li pa ki ang adam taran. Sharvuna, Turkamatinga, Watson Singh Ganga Tamtaran, Rapubia Dakle Ashi, Yaunawi Ashijili, Maharnahi Rulaga, Morega Pungabing, Ya Ikyon Mangsawe, Ili Kalumashan Mikawai, Sea Samilo, the Karabing Jili, Sharvuhina, Pubayaga Haya, Yaunawi Ashijili, Maharnahi, Sok Sakwilaga, Jaina Springer side hangi. Jivangina, Samisna. He recognized Salaga. Sa Isaiah 1:18 lil hangai dada. Nawi more, hung ping hailala, but at the chur hore. Nawi more, hung shailala, but kajer at the chur hore the hang the clergy. Jivangina, Samisna Siagasata, idem the pro table leak ra tamtaran. Chikatawi niga krikili, Layla Changra Tamtran, Chili Rawi Ning Yang Kumle, Ravani to me chi sang sangai. Kala, Pro Dibali Kra Tamtaran. Idumang Marabai Mane, Kaitum Midata, Ashangbu, Gorbrain, Changra, Chanragine. Bible parking at Tamtaran, the disciple came together to break bread, hangi.
Acts 20 was Svenley, 1 Corinthians 11:33. When they came together, sangi. Ngarumda, kiwangla jaka, kok yanga kasamlayla, bro itepali marabay mani, ning mga jamla, bro itepali marabay mani. Jiwangayna, Amos with tree, gan to work together unless they be agreed. Kanihi, ngaray kita vision, ngaray kita papkata, ning mga rumla, masak rumbay mani, mga yurjat bay mani, hang the cleji. Jiwangayna bro itepali rarak jatam taran, idum kok yanga sada. Idum krata gar saying, kala hi Bible nagahang toida salo. Do as often as possible. Riranitumli kahangji toida salo. Kala hi kasa damdaran, idumli rirana, ngashan walu, kiwangla jaga, browi katishagi kasamang maningla. Kanawa chimik sholi, Jishu Kristaling soda, abawling solaga. Ali shikasanga, awe kichinao sai korchang la katang makwaila. Idumna, prowi, tebali, pazang rungi jing a shanwalaga. Idumli shikasang. Idumi kichihanji, masan king a sangaye. Jivangina provirana. Hikata singaga tamtaran. Idumli ning lungasage, ning hagnasage. Ngashan kwa tamtaran. Shikasang masanquilaga, ya vira, mashung lagi. Katang makawaya. Zingram jili, hika tawi mirinji, ya narishikasanga sai koru. Ida the sangrum like the chong, jijing a shanbala gitumli, lumusagi. Jaina kanawali, bro Jishu Christina, Institute Saga Haihi, always sagang a debbingly, iwi, memory sada, Panium Kamai Sadandum Salo, the Hangai, Archie to Jishu Christa with Tigashuraga Sada, itum he break the sadly, Galahi, sing a ga, Tamtaran, Jishu Christina, itum with Wangina, Yakka, Sakta. Pupiami kla, itu moray wangene jitumli, atam gajita constant reminder, paniung sakdale, kala hissing a ka, tamtaran, itu may mirin a yoying saklaga, ya, riva, kangasan kabat morigapungami, sasalala, mashung maida ringay, mangashong, termaida, broading yang kung alongli, mirin ringay, itumli, ida the twin shitping kansak, kala, higtawing, rumsak kena. Berawi manglali, ngurumsak, nganai kang sak mang maningla, itu maginaga, itu mlita da, nganai kang sak, sampang sak takle, ka tonga hi, berawi ningyang kongni. Jaina hi Jishu Kristo na kanawali kahang, mula darang ina tangda, da tumi salo da hangaji, shikasanga itumping na achirashung da, kokram lawi, 2-1 Svenli. Jishu na mararang laka, itum otsase. Itum maju hivang, itum otsadakleji, chuivang inani. Jena ariatam hili, itum browi pazat kuidakleatam taran, rawi manglagatherajina. Itum mikachi vuli matimida sohmiatam musarunu, kala hangaida da, hi quigasingatam taran, ninka krikchile laga, sai corona, browi debali chanada sohmiatam ngasang saksi.